Umuvugizi wa M23 Lorenzo Kanyuka yabwiye Gisegeti ko gushaka gutera u Rwanda kwari ukwiyahura kubera urwego u Rwanda ruriho ku bijyanye n'ubwirinzi no kubungabunga amahoro. Ni mu kiganiro bagiranye n'Ijwi ry'Amerika Afurika bazwa ihuriro rya Alliance Fleuve Congo-Nil ku magambo yatangajwe na Gisegeti ubwo yasozaga ibikorwa byo kwiyamamaza avuga ko azasaba inteko ishinga amategeko uruhushya rwo gutera u Rwanda ishinja ugufasha M23 nubwo rudahwema kubihakana. Yagize ati aya masezerano ni ukurema urubuga rushya n'urubuga rwa politike n'igisirikare rwashyigikiwe n'i Nairobi n'urubuga rwitwa Alliance Fleuve Congo rufite intego yo kurangiza imibabaro y'Abanyekongo, kugarura icyubahiro cy'Abanyekongo, gukemura impamvu nyayo y'amakimbirane kubw'amahoro arambye mu gihugu cya Kongo. Ni nk'ikintu kiza mu byo kuri kigeze kibaho muri Kongo. Yavuze ko iri huriro rya Alliance Fleuve Congo ririmo amazina akomeye y'Abanyekongo harimo Colonel Nanga wahoze ari perezida wa komisiyo yigenga y'amatora n'abandi banyapolitike bose bafatanyije na M23 bagamije kurangiza umubabaro w'Abanyekongo. Yavuze ko iri huriro rifunguye ku miryango y'Abanyekongo bose, Abanyafurika bose bashaka gufasha iri huriro ku mashyaka ya politike, za sosiyete sivile, ku bantu ku giti cyabo, abanyemari n'abandi bifuza kwifatanya nabo. Yongeyeho ko ari ikintu cyiza ku baturage bari mu duce tugenzurwa na M23 aho bavuga ko hari amahoro, nta vangura, nta kwanga abanyamahanga, nta mvugo zibiba urwango. Ati abantu bajye mu buzima bwabo bwa buri munsi na bizinesi zabo mu mahoro. Ni byiza kuri bo kugira ngo urubuga nk'uru ruhuriza abantu bose hamwe bagahuza imbaraga ngo barangize imibabaro. Ubwo yabazwaga icyo M23 itekereza ku bo Seni iherutse gutangaza ko Gisegeti yatsinze amatora, ntacyo biteze kuri aya matora yagaragayemo intege nyinshi, arangije yongeraho ko Gisegeti nta bubasha afite mu bice M23 igenzura. Ubwo yabazwaga icyo atekereza ku byatangajwe na Perezida Gisegeti ubwo yasozaga kwiyamamaza mu mpera z'umwaka ushize, yemezaga ko Abanyekongo n'abamutoraga bazasaba inteko ishinga amategeko uburenganzira bwo gutera u Rwanda. Yavuze ko kwaba ari nko kwiyahura. Mu Rwanda bafite sisiteme nziza y'uburezi buzima, hari umutekano n'igihugu gifite isuku kandi gicunzwe neza cyane. Ubwo rero ushatse kurwanya u Rwanda rufite igisirikare cyiza gikemura ibibazo by'iterabwoba muri Afurika, muri Centrafrica no muri Mozambique, rwohereza ingabo hariya gufasha igihugu kwikiza iterabwoba. Kubw'ibyo rero niba ushaka gutera u Rwanda ni ubwiyahuzi. Gisegeti asabwa kwitonda atazikoreza Abanyekongo inkono ishyushye. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel yacu, kora subscribe, share na comment. Wibuke gukanda ukazogera kugira inkuru zacu zikugeraho buri munsi. Murakoze, ibihe byiza.